Damjan Romih, tretja zaporedna domača tekma, tretji zaporedni poraz, ampak če smo govorili, da naprimer proti Muri pa proti Olimpiji je nekako igra stekla, ni bilo velike sreče, pa tega naprimer danes ne moremo reči. Ja, to je res. V bistvu moramo vedeti, da smo se zoperstavili proti eni izredno discipliniranemu moštvu, izredno taktično dobro napostavljeno. Mislim, da je njihov trener zelo dobro zadev za postavitvijo, ker nam je dejansko onemogočal pas igro. Mi tu nikako nismo našli nedobene rešitve, po drugi strani smo bili izredno slabo gibljivi, nerazpoloženi. Potem takem smo še dobili zadetek po nekih odbitih žogah, ki je žal prevarala Mučinoviča, in potem je v bistvu se v naše igralce naselila, kako bi rekel, neka nevednost, neka apatija, ampak vse to je v bistvu del neizkušenosti. Žal se je sedaj to pokazalo vse slabi luči, da psihološko nismo bili danes dobro pripravljeni na to tekmo. Kljub temu, da smo igralce opozarjali, da nas čaka izredno težko disciplinirano srečanje, vendar nismo odigrali maksimalno disciplinirano, tudi nezavzeto, tudi tekalno smo bili slabi in mislim, da smo danes zasluženo izgubili. Prvi polčas je bil še dokaj soliden, ste bili enakovredni, imeli tudi dokaj posest žoge v svojih nogah, tudi nekaj priložnosti. Drugi polčas pa zelo slab, lahko rečemo, niti enega samega strela, pa čeprav ste lovili zaostanek. Čemu oziroma takšna neenergičnost vaših nogometašov na igrišču? V bistvu, ko ste rekli, v prvem počasu smo tudi zadeli priložnost tudi stativo. V drugem počasu smo sicer imeli dogovor, da stisnemo više gor, da probamo hitreje igrati, vendar temu ni bilo tako sigurno, to bo trebalo temu, da smo storili preveč tehničnih napak. V bistvu, če gledamo, smo bili tu izredno slabi, nerazpoloženi od sprejema do podaj in v bistvu je to tista zadeva, tista razlika, čemur mi dejansko nismo se uspeli pripraviti priložnosti. Sedaj vas čaka nova naloga, ne govorimo o prvenstvu, temveč v sredo, torej prva polfinalna tekma pokala proti Šenčurju na njihovem igrišču. Sedaj je vaša naloga nekako psihološko ponovno dvigniti te mlade igralce. Bo šlo? Kakšen je načrt? Ja, definitivno imamo novo nalogo po tej strani. Dobro, da tekma že čez 3 dni, da imamo pokal, ker je bila velika priložnost, vendar moramo čisto v bistvu spremeniti miselnost igralca, pripraviti na to tekmovanje. Čaka nas izredno zahteven teren, zahteven nasprotnik. Mi smo tu v vlogi favorita, ampak mi moramo to dejansko pokazati na igrišču, upravičiti moramo to vlogo favorita na igrišču z dejanji, ne z besedami. Ja, najprej iskrene čestitke ob vaši prvi zmagi v slovenskem nogometnem prostoru. Danes ste bili, lahko rečemo, z eno samo besedo boljši od celjske ekipe. Se strinjate? Hvala vam lepo na čestitkama, lepa je prva pobjeda, a slažem se svakako smo bili puno bolji rival danas i da smo zaslužili ovu pobjedu. Čestitam svojim igračima na svemu što su danas pružili i naravno čestitam i protivniku na fer i korektnoj igri. Ja, igrali ste dobro že v prvem polčasu, dosegli tisti zadetek, Celjani so bili še dokaj enakovredni, potem pa v drugem delu pravzaprav ste imeli vse pod kontrolo, igrali dovolj agresivno. Pa upravo to, bilo je sve pod kontrolom, oni su imali jednu šansu u prvom poluvremenu, mi smo u prvom poluvremenu imali 3-4 situacije, mislim da smo tad već morali da vodimo 2 ili 3-0 i da tad rešimo meč. Međutim i ovih 1-0 smo onako čvrsto držali i posle toga je ovaj drugi gol stigao onako kao nagrada za celu ekipu. Ja, sedaj ste že nekaj malega dlje časa v Sloveniji. Kakšni so občutki? Sedaj se bolje počutite, ste se že nekako ustalili? Pa ja sam tek 7 dana, čini mi se da sam malo duže, ali tek sam 7 dana, međutim koliko su intenzivne aktivnosti kod nas na stadionu, onda nije ni čudo da imam utisak da sam mnogo duže. Međutim, ja sam se ustalio, napravio sam dobar kontakt sa ekipom i to se danas moglo vidjeti. Mislim da smo odigrali izuzetno taktički disciplinovano, pametno i prava je šteta što nismo neke situacije u napadu rešili koje smo mogli u prekidu u igri, ali ne treba biti nezdovoljan, nego još kako sam srećan ovom prvom pobedom i mislim da je stvarno zasluženo. Še kratka napoved za naslednjo tekmo. Doma igrate proti Triglavu, ki se krčevito bori za obstanek. Lahko tam pričakujemo tudi vašo prvo zmago pred domačim občinstvom? Pa mi uvek očekujemo zmagu i u svakoj utakmici, tako smo i danas išli na pobedu, a svakako da će pauza dobro doći od ovog ritma sreda, subota i evo koristim priliku da svim koji slave Uskrs da čestitam uskršnje praznike, a mi ćemo se vidjeti već u ponedjeljak i nastavit ćemo pripremu za utakmicu protiv Triglava.